सेंटर ने स्टेट की महू डिपार्टमेंट लुपा करोड़ कुंट्रागा निपान के सेंफम थादक्रे लुपा करोड़ कुंगा तरे की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngamdri haina मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी वीके जिंदल ना फोंदोक्रे अमसों उखुल डिस्ट्रिक्ट की कुन चनी का हुंपुगा तरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एमओयू साइन तौनादुना लम एकर मंगादगी तरारोम चावबा मफम सिंग पाक्सना उथारगन हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोरकई मैम खुरुमजरी अदोमने येंबिरिबसी इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई मोमोका सलामना हौजिक पुंजा असि फावगी मरुइबा पाउसिंग मियाम पिजरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मखादा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की मखादा स्टेट महूत डिपार्टमेंट ना लुपा करोड़ कुंट्रागा निपान के सेंफम थादख्रे सेंफम अस्तिगी मनुंगदा सुपनतकी चादा कुनगा मंगा सिजिनबा ngamle लुपा करोड़ कुनगा तरेट के सेंफम दी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट महूत डिपार्टमेंट ना पीबा ngamdri haina मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी वीके जिंदल ना फोंदोख्रे वाफम असी महू डिपार्टमेंट सिंधुना नोंमगी ओइबा स्वच्छ सुवेक्षण 2020 का मरी लेना रीजनल वर्कशॉप अमा पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोखिबा अदुगा मरी लेना फोंदोखिबनी वीके जिंदल न मखाताना फोंदोरखिबदा सेंट्रल गवर्नमेंट के मीटिंग मखादा पाइखतलिबा स्वच्छ भारत मिशन 2014 दगी 2020 मार्च फावगी ओइना स्टेट गवर्नमेंट के महू डिपार्टमेंट ता लुपा करोड़ निफुगा मंगागी सेंफम की मनुंगदा लुपा करोड़ कुंट्रागा निपान लौख्रे मसिगी मनुंगदा लुपा करोड़ कुनगा तरेट की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा ngamdabana मरम ओइरगा मखाताबा सेंफम लौबा ngamdana लेरी हिरम असिदे स्टेट गवर्नमेंट अमदी महूत कमिश्नर ना मीटिंग चंगतुना दरकार लेबा प्रपोजल अमदी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मतम चाना पीबियु हाइना जॉइंट सेक्रेटरी असिना फोंदोखी जॉइंट सेक्रेटरी असिना मखा तारदुना स्टेट असिदा महूत डिपार्टमेंट के मीटिंग मखादा स्वच्छ भारत मिशन का मरी लेना पाइखतलिबा थबक थौरांग थागतनिंगाइनी अदुबु वेस्ट सेग्रीगेशन अमदी प्लास्टिक मैनेजमेंट की मतंगदा खुदोंग चादबा थेंगनरी स्टेट असिगी ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट ओइरबसु ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस रैंक फंगबा ngamnaba hotnaba changi amangba sing asibu akoibagi fibam kaihindana mafam chana hungdokpa loinana hena scientific oiba mawong da treat tauba changi hiramasida local urban body singi thaudang yamna chawi political representative ki role hiramasida thaudang yamna leiri स्वच्छ भारत मिशन के मनुंग चन्ना मरम चावा प्रपोजल लेरबदी मिनिस्ट्री की माइकैदा पांगबा याबा मतेंग पांगन हाइनसु जॉइंट सेक्रेटरी असिना फोंदोरखी Out of 54 crore, we have not been given the utilization certificate for 27 crore. So only 25% of the funds have been utilized. I request the government of Manipur and Principal Commissioner Urban Development, Government of Manipur to look into these aspects and send the proposals along with the utilization certificates on most priority because all the funds would be automatically come to an end after 31st March 2020. We can't wait for the development of the Manipur. Safai Karmachari are those persons, not only which are our in the regular rules, but also to two type of persons which are collecting the waste from home to home, sweeping the waste, or the rag pickers. All persons who are directly, indirectly are connected with my garbage are the Safai. They may be all your contract workers, they may be your regular role, they may not be at all your connected, but they are your Safai Karmachari because they are picking the waste which you are generating, which you are not, which you hate to touch after it is being thrown. ngasi thauram adu da saru yakiba mahut commissioner mongjam joina haikibada hauzik leiriba state government ke meeting makhata akoibagi fivam taru tanana thamnaba haiduna thabak thauram kaya paikhatli mahut department ke meeting makhada plastic ban campaign haukre urban local body singnasu मिनिस्ट्री न पीरिबा गाइडलाइन खंगना थबक तौबा चंगी स्टेट असिबु तरु तनाना थमनबगी खोंजंगदा पॉलिटिकल लीडर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगी थौदांग यामना चावी लोइनाना स्टेट असिगी मियामनासु लुनाना लेबगे थबक असि युमदगी हौना चंगी हाइना मोंगजम जोइना फोंदोखी ngasi वर्कशॉप हौदोकपगी थौरम अदुदा महूत की डायरेक्टर टीएस हरिकुमार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग लोइनाना अर्बन लोकल बॉडी सिंगी मिहुत कयाना सरुक याखी Cleanliness work is a continuous process as long as we are living in this universe. So at least we should do cleanliness activities at our household 15 minutes at least one day. So that we can pull up our neighbor or our seniors and everybody maybe take part in cleanliness works. Most of the
health problems has come up from those things, solid waste, which should not be thrown at any place. So we should try to collect all those things and keep it properly. Chief Minister ki miyam gi numit amadi chingi luching basingi numit punna pangthoktuna miyoi lishing amarom gi wakat takre Saruyaba Lakiba Miam the Chief Minister Amadi Green Manipur Mission ki Ambassador Valentina Elangbam ka loinana Ujara Singh Yantoki Tauram aduga Mari Lainana Paumi Sing na hangba Wahangi Pakum Piraduna Chief Minister Nongthomba Viren Hai Chief Minister ki Green Manipur Mission Hen na Mai Pahan Naba Manipur gi Ching amasung Tamgi Mafam Kayada Pakshan na U Taragani Ahanba Khongthang Oina Urkul District ke Khul Chaniga Humpuga Tareta Forest Department ka MOU Khudek Pinaduna Khul Singh aduda laiba lam ekar mangadagi tararom chauba mafam sing da pakshana u tharagani loinana mafam sing aduda open gym saduna sanaba thaurangsu leire haina Chief Minister na makhata ki masigi mathakta Manipur gi Chingi district sing da popi thariba asi thingduna popi thariba lomi sing aduda uhai wahai oina thahannaba thaurang taure loinana Manipur gi Turel Singhi haurakfam sing asi pakshana u thabaga Tabakshu Lamdam Asigi CSO Singapurna Kusamnana Pangthoklagani Amadi Gaza Pambi Singi Tabagi Matang Dasu Akang Ahe Shinga Tanaduna Yariba Makai Akoibagi Fibam Sokhandana Ba Hotnagani Haina Miamgi Numita Chief Minister na Phungdoki Ukrul gido huji moiga MOU me inasena Forest Department ga kana tawnari maramdi huji ki 5 to 10 acres su moina ki bana forest wera kana koi government na lawgi ka raina ki ba ado akoina no jungle semkot lu haibani hai ba pot land gi status su di noi gi khun gi authority gi noi gi chanabi adugi status dum laigani koi government na jungle lore na khon loction bai khosan bagi pot laite aduga government gi lammi goira kana government gi dum moini haidana dumai ta gona moiga khoiga agreement ama inaraga khun chani ga humpu taret identify tawre madugi post ko sathari aduna Green Manipur Mission si masi yang ka hena mai pa na sathari haita Nambul Turel Rejuvenation Project ke thabak lepagi mami tariba asigi matangda Impact News na hangba wahong gi pakhom piraduna Chief Minister na makhata na hai Nambul Turel sengbagi thaurang leptana paikhatli ahanba tangka ke senthang sizinaduna thaurang kaya paikhatkre lupa karor chamagi oiba thaurang asigi ani shuba tangka ki oina lupa koti taraga manga amasu athubada kaithoktuna makhata na thabak paikhatnaba hotnari hairiba senfam asi lakpaga Iroi Shembagi Hauraga Nambul Turelda Thadarakliba Drain Sing Asi Pipeline Tingduna Punabagi Tabakshu Paikatba Haunaba Taurang Taure Haiki Project Asigi Manung Channa Iroi Shembadagi Hauraga Loktak Pat Fauva Chatha Naba Taurang Tauriba Project Ama Oibana Sengbagi Tabak Asi Matam Khara Changkigani Loinana Ahenba Senfam Haptuna Project Asi Mapung Fana Lupa Koti Chamgarom Changani Haina Fungdoki 100 crore muki project ni ahan bagi se ado continue tok doi ni 500 crore muk total ge akoi adu maju thare ministry na suma du khana ge hare ba maram di mate kilometer manga taradang tawro ya da mina loktak phang ne koi tong ni se adu gi photo another 500 crore magi ko proposal thare duna first installment crore ani hum thadar podu madu gi hogre huji second installment gi ngana ngonda paula ko 15 crore ma koi keno tawre na release tawre ne na mai lai aduna lepoi thabo lepoi Asian IM Amadi India Laingak Anigi Marakta Chathariba Peace Talk Asike Waration Lakpaga Mari Lainana Asian IM gi General Secretary Muivana Fongdokiba Wafam Asiki Matangda Impact News na hangba wahangi pakhumda Chief Minister na hai Muivana Mahaki Apam Pamda Fongdokpa adugi Matangdadi State Laingak na comment pibagi mathauta de adubu Manipur Laingak ki oinadi hanadagi hauna Manipur gi apunbagi shaktam kaiba yaroi haiba wafam adu lengdana lairi haiki Nakalamaromda Inkumza Lishingamaga Chamapan Nifuga Mapan gi September Kunga Mathoida Manipurbu India da Tinnaba Kutyek Pinakiba Mapam Ama Oiriba Silongi Redland Laitum Ramda Laiba Manipur House ki Hauzik Oiriba Pibam Asi Athuba Matamda Mapam Adugi Mari Lainaba Singapau Paunaraga Chayet Nariba Singh Loishin Nanaba Hotnabaga Loinana Manipur Lenga ki official Singsu Athuba Matamda Tharaga Yingsil Halagani Haiki
मोगी फ्लैग की नत्रगा कॉन्स्टिट्यूशन की अदुगी डिमांड दुददी मदु आइगी फोरम नत्रे मदु आई कमेंट पिनिंग दे अदुगा अखोईगी दी अखोई स्टेट सिगी दी आम वेरी क्लियर मणिपुर की ओइबा पार्ट एरिया वगैरह एनीथिंग्स अमद सोकबो यारोय मणिपुर तोंगाना दुम अखोईगी ओइबा लेकिन टेरिटोरियल बाउंड्री इंटीग्रिटी अदुगा एडमिनिस्ट्रेशन सिदैदा मधुगी डिसिप्ट तौब यारोय है स्टेन अखोईगी याम क्लियरली लई मोगी फ्लैग Batang Swaiste break am lauzage break ki matungda Chief Minister Nongthombam Birena lamdam asida production wat pana maram oiraga local cheng ki mamal tang bani haina phongdokhiba ki pau amadi Manipur amasong malem gi tongan tongan ba i pau sing puduna lakchege impact news po meeting ta duna lebi mayam bo muga na taram na okchari bulletin asige makhata ba pau mayam da pizari Chief Minister Nongthombam Birena lamdam asida production wat pana maram oiraga local cheng ki mamal tang bani haikre wafam asing asi Pandit Din Dayal gi chamaga supna ahum suba mapok numit ka mari lainana khwairaban kaithel mayonda leiriba samu makhongda Chief Minister na haikat laikat tambaga mari lainana phongdorakhibani hiramasiga mari lainana Chief Minister na makhata na hai maitei cheng haina khangnariba local gi cheng asi kaithel da lupa yankhai yaure haina miyam na haina riba asi pothok watpagini pothok walakpana hojik miyam na maitei cheng kaya thanadre ayambana ahongba phau yamna thokpa haina chatnakhre pothok walakpana maram oiraga chengi mamal asi tanglibani lamdam asida local cheng tanglakliba asi matau karamna mamal hantha hangadage haibadu athuba matamda yengsilagani haiki food grain taseng hairga da khoina masi ngasi phangise khoi 17 18 gini last year da khoina makhal makha gi machinery sing tool sing senarga adagi agriculture की लाइव पाक से नमरू मरंग की अंदर खोतना तौकीबा मधुगी फॉल इन लवी हंदक से लाइव थिबदी अखोई ड्राउट होगसु अखोई नहान अखोई हाइबा दुमाइना अखोई 6 करोड़ मा ऑलरेडी अखोई थादोखरे रवि क्रॉप्स की अनौबा से सेंग या फौ याद्रगदी करी गेहूं थागद्रा नत्रगना करी मखल मखा थागदगी हाइबदगी अखोई 5 करोड़ तरुक मा थादोखरे नोंग खरे लाकपनिना लोइनमक लोकप यादबदुमदी तौररोय खरा गैदी लोकप यागने न खल्ली स्टेन ड्राउट लॉकथोखरबनिना सेंटर की टीम अमसु यंगसिनबा लागनी अदुगा मदुदगी सेंटर की फंगबा कंपनसेशन खरदुने अदुगा अतै अखोइनसु हुजि याम कन्न मरु मरंग की थानाबा लांगनरि हाइतारे More Commando Amadi Taraga Nithoi Shuba Assam Rifles ke apunba kangpu amana ngarang Tengnopal District ke Khudeng Thavi area da drug lalon ba mioi ahum phare ba mioi sing adudi More College Manaki ke Molsang Village tagi Halkhongin mate chahi kuntraga Nithoi apokpa Onkholu mate Haukholet Tauthang chahi kuntraga Taruk apokpa Helcam Tauthang amadi Khudeng Thavi mayaki Jongnumon Village tagi M Pius Jamkhongmang Mangchou chahi taraga mapan apokpa John Janglet ni makoi ahum dagi WY tablet lishing yankai registration number thadaba amuba amadi angangba machugi TVS scooter and talk ani amuba machugi Canvo bike ama amasung mobile phone ahum phagat pangam ki hairi pharaba mioi sing adu makhata ba wahang pahong chathanaba More police station da sinakre hairi Mahatma Gandhi की chahi chamaga yankhai shuba mapok kumon ga mari lainana ngasi UN headquarters ta Gandhi Solar Park sangakhibaga loinana UN na issue tauba commemorative stamp amasu release taukhre ngasi ayuk New York ta pangthokpa thoram aduda wangang laduna Prime Minister Narendra Modi na hai platform asina khudam oina takli madudi Mahatma Gandhi asi India dagi oirabasu mahak asi India khaktagi nate Gandhi ga unahau taba mioi kaya nasu ngasi di mahaki punsida influence oiri haiki ngasi gi thauram aduda UN Secretary General Antonio Guterres amadi heads of state kaya na saruk yaki loinana Modi lengak na Swachh Bharat Abhiyan launch taukibaga mari leinana Bill and Melinda Gates Foundation na Prime Minister Narendra Modi da Global Goalkeeper Award chu piduna ikai khumnaba utkhi Arriba the bulletin asigi headlines amuhana miyam da thamjage Central State के महू डिपार्टमेंट लुपा करोड़ कुंट्रा निपान के सेंफम थादखरे लुपा करोड़ कुंटरेट के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीब ngam हाइना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी बी के जिंदल न फोदोरखरे
अमसुंग उखरुल डिस्ट्रिक्ट की कुल चनी का हुंफुगा तरेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का MOU साइन तौनदुना लम एकर मंगा दगी तरा रोम चाउबा मफम सिंग दा पाक्सना उथारगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बिरेन फोंदोरकली